Ayan, dayta. Nyamet din. Kasladyak maaklon nga talaga. Talaga nga inaramid ko amin ti paraan tapno agsubli tayo. Eta pagyamanak iti anusyo nga mang tarabay. Ayan. Ayan. Mga katao nakman. Nasakit tiriktak no. Han ko maibasa tatara ito. Ayan, your back sir. When subsubli tayo. Haha, welcome back kabsat. Ayan, kita pagpasensyaan yun tani. Inaramid ko amin iti pamuspusan. Ayan. Ayan, pa-shout out kay Pagayam Jenny Ligayu Kalimag. Ayan ni friend Gretchen Belango. Ayan, final NB to friend. Yan. Ayan, nadatamot ni Madam Karen Bros. Ni Pagayam Christy Balwang. Ayan. Ni Manang Jan Hele. Bueno. Ayan ni Ja Angele Hermano. Ayan. Kabsat. Ayan, naimbag nga raming kabsat. Pa-request man tay kantang God's Plan. Ayan, sagot ko pinidungok. Thanks and God bless. Napankan sa amin nagkapisen. Ayan. Ayan, Jack Maklun nga kunada. Ayan, hello kadaniwan ko na ni Madam Karen Bros. Ket kastamet nga naimbag nga rabi iti aming members iti DBT family. Ayan. Pa-request man kabsat jay isem please. Wen sige. Ni Pagayam kabsat ko ribun 1 jay God's Plan. Sige, tira tayo damdamaray tayo, patangatang tayo. Kita ipatangatang tayo pa lang tayo isem. Ayan ni Manang Ella Vicente Almanon. Ayan na yung bag nga nabi. Watching OFW Saudi Arabia sir. Pakablaw man tinaimbag. Arabi family malinlin. Toy Solana sir. God bless. Ayan. Sir, request ko tatay the last resort. Salamat. Tay ko pa nga sapsapulan day ta. Anak na buya kami ni tay sir ta nagpaturog. Ayan, nagpaturog ayan.
Ayan kata day tingarudan tay God's plan. Nga request ni ading Ami Constantino. I-play taram-tama daytan no sa bali atoy. Ayan ki pagaya Marlin Simangan, hello DJ, pa shout out man. Ayan dayto yan tay stuck on you. Dagiti OFW nang nangrona ti Bats 2005-2006. Ayan pa request po jay I love you goodbye. Just missing you. Ayan ni Gayem. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Stuck on you. I've been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Ayan na naimbag nga rabi insan na Elaine Chua. Ayan, Elaine Bawit Chua.
Ayan ni friend Mads Obinya Casbaliedo, friend pa help. Shout out mo man dagita friend mo, ag heart sa photo ni baby ko, hehe intag kon ken ka, big thanks sa mga kadaniw, God bless us all. Ayan. When intayo man nga rod, suportahan tay anak ni friend Mads Obinya Casbaliedo. Ayan na jay intag ng picture dita na wall tayo, kata i-heart you lang. Ayan, nagyaman na kada kayo. Ayan kadaniw, baka makaka-copyright mo ipatukar jay ulitem jay nya. Kumawatan kadaniw. Ayan kadaniw, baka makapiright no ipatukar jay ulitem jay na ipatukar mo, maputol program mo kunana. Ayan diretso lang daytoy kadaniw Robert Jose. Kasi ti gamgamitin ti nga background kata di gijay cover no daduma. Ayan kita daytaman nga rod. Ket daytoyen tay God's Plan by Derek Ryan. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Lakata kabayatan daytoy nga sonata kita intayo damdama ibasa tay daniw. Nga naggapo iti maysa nga anak. Nga isagsagot na iti maysa nga naganak. Wenno maysa nga ina. Ayan niya pagayam Miriam Castro. Hello sir, watching here in Kuwait. Ayan naimbag nga rabi. Kastamet kiniya pagayam El Ramirez. Hello po, watching and listening from Denmark. Kunana.
She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. I can't live without love. In my life, there's just an empty space. All my dreams are lost. I'm racing away. Forgive me, what decided my heart belongs to you. Ayan sir, te-request ko ngay. Nga bak kaban alpasin ba sir? Ayan, hindi mamapundamdama ulitin na ma'am Marites Conception Remando, te-request mo. Tahang kun sa nakita. Ayan. She's gone out of my life. Oh, she's gone. I find it so hard to go on. I really miss that girl, my love. Come back into my arms. I'm so alone. I'm begging you. I'm down on my knees. Forgive me, what decided my heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Lady, Ayan ni Pagayam Arvin Rabuya. Ayan na imbag nga rabiim kadaniw. Kunana. Pa-shout out man. When no pa-shout out na ken na beket ko. Ni Ching. Kunana ni Think Idol. Ayan. Ket alawen. Intayuban nga rod ipatangatang. Daytoy may isa nga kanta. Nga napaulwan. When no may isa nga daniw. Ayan. Napaulwan iti daniw, wenno napaulwan na iti nga daniw, wenno tula. Ikaw ang haligit ilaw ng tahanan ko. Daiti nga tula ket inarami diti maysa nga anak, nga agbalin, nga birthday message, na iti anak na. Ket daytoy nga isagsagot nga tula, kinjay ag birthday tatangal daw ni Manang Janhele wenno Jaanhele Hermano iti Quirino Isabela.
Ikaw ang haligit ilaw ng tahanan ko. Meron isang tao na labis kong hinahangaan sa buong buhay ko. Siya'y aking ginagalang, masipag, mabuti at iniisip ang aking kinabukasan. Mabigyan lamang ako ng magandang patutunguhan. Pagsusumikap niya ay di mapantayan. Halos ginawang araw ang gabi para ako'y matustusan. Kaya naman ginawa ko din ang lahat para di masayang pagsasakripisyo niya'y di matutumbasan. Kaya naman ako bilang anak, sa'yo ako taas kamay bilang responsableng ama't ina na walang kapantay. Dahil buong lakas mong ibinibigay para lamang ako mabigyan ng magandang buhay. Kaya ako, buong puso ako sumasaludo bilang ikaw ang haligit ilaw ng tahanan ko. Ikaw ang haligit ilaw ng tahanan ko. Pagpupugay, marapat lamang iaalay sa iyo. Pagmamahal mo sa akin, hinahangaan ko. Kaya naman, kayo ang aking iniidolo. Mama, Papa, maaaring itawag ko sa iyo. Responsableng taong huwaran na ina ko. Buong tapang kong isisigaw sa buong mundo. Buong tapang kong isisigaw sa buong mundo. Maligayang araw, ng ama't ina sa iyo, Mama. Mama ko, dahil ikaw lang ang bukod tanging nakakagawa nito. Na magiging nanay at tatay sa buong buhay ko. Mama, I love you and I miss you. Ayan ang mensahe ni Nelly Elaine Quaresma sa kanyang nanay na walang iba kundi si Manang Ja Angele Hermano dita na Quirino Isabela. Yan ay ang birthday message niya. Kaya syempre, kaya't kumit nyo isagot dito birthday song para kini Manang.
Ayan na maraming salamat Sir Tacho Esnelot Are. Ayan. Happy birthday and the stars. Magandang gabi sa inyo dyan. Happy birthday to you. Naimbag nga rabi, Sir. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars. Ayan kita dahito nga roden kablaaw ni Ma'am Marites Concepcion Rimando. Ket isagsagot namet kini Manang John Hele Hermano. Ket iya brasak man nga rod iti kablao na. Sikatay gayem wenno sikatay maysa gayem nga naparabor kanyak wenno parabor kanyak iti Dios. Ipatpateg ka gayem ko makatawenen tinapalabas manipod idinagamamuta. Ket sapay lakuma tamataginayon iti kinasinged ta adwa akas gayem. Patpat gen kaunay gayem ko, sikatay gayem akanayon nga adda iti likudak, naragsakman wenno naladingit. Adda kalatta akanayon, dagiti tiyempo amalmal daynak. Ket sika ti kanayon nga mangrayray aw kanyak, agyaman akken ka, iti adu gayem ko. Ket alaek daytoy agundaway nga mangiyabrasaken ka iti nabara nga kablao ko. Naragsak nga kasangay mo gayem ko, sapay lakuma aparaburan nakapay ti Apo anamarswa. Tinaan anay asalon at ken kired. Iti inaldaw-aldaw amas sa sarangit ti anyaman a panubok iti biag mo. I love you so much ate, and thank you sa pagiging mabait na ate mwa. Ayan, maraming mwa saka maraming heart. Ayan. Naitaman iti mensahe ni Ma'am Marites Concepcion Rimando ini Manang John Hele Hermano. Yan, nagmayatay. Advance happy birthday to Dinalyn Ardiles Jose on September 23 and Insan Antoinette Jose on September 24. Ayan. Very advance pagayam Robert Jose. Ayan, i-react ko damdama malpas ti programa ni Kadaniw. Naitaman. Kaya siyempre, mangisagot ak metiti may sa kanta. Ay sagsagot ko kini Manang John Hele Hermano. Kaya ito kita request na. Kaya oray no kastangahan ko unay na practice. Kaya kanta iklata. Ta para kanya nakit nga road. Ajay isang sulyap mo. Yan.
Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw ako? Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko? Bakit kapag nandito ka, sumasaya ang araw ko? Lahat ng bagay sa mundo parang wala ng gulo. Bakit kapag nakikita ka, parang nasa ulap ako? Bakit kapag kausap kita, bakit kapag kausap kita, nauutal-utal sa'yo? Bakit kapag nandito ka, sumasaya ang araw ko? Apay ngay ta mayo awan ngay, i-chorus na latan. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako, para bang imalang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo, nabighani ako, nabalot ang pag-asa ang puso. Sa isang sulyap mo, nalaman ng totoo, kay sarap mabuhay ang puno ng kulay. Sa isang sulyap mo, nabighani ako, sa isang sulyap mo, napaibig ako. Ayan na, hangko unay kabisadong talagang inaramid ko ti amin. Talaga inaramid ko ti amin tapno mapatgak lang tay request ni Manang Jan Hele Hermano. Kita talagang hangko nga kabisado. Kitam ni oray naglingutnak. Anyan. Ayan, hangko mabasa jay kablaw ni friend na Remelin Catalon, nutuan ng ata. Ayan kata sa pulag tay maysa. Ang ko palang ibatan ti gitara. Ayan. Dati kanta nga maysa nga at Hillsong. Ayan. Balbaliwan na itan inkawes ko kabalti inapuno idinangeg kun sa unti apo
nagdumugit nagkararaga. Agyaman na Jesus binalbaliwan na, awan mapanji langit malaksid mabalbaliwan, masapul mayanak ka danungken espiritu, di muntun makita pagarian ti Diyos Ama. Gana nga mabalbaliwan ka, gayem no dimpay ginawa ni Jesus. Itanti tiyempo tadapay kundaway mo, di mo kumasayangin nabatbati nga kanito. Itan gayem ko ta amangan no maudi ka, awan mapanji langit malaksid mabalbaliwan, masapul mayanak ka danungken espiritu, di muntu makita pagarian ti Diyos Ama. Gana nga mabalbaliwan ka, gana nga mabalbaliwan ka. Ayan kata day tangarot ti may isang Christian song iti Yusife nga kunada. Kita pasadak man tay request niya manang Vicente ni manang Ella Vicente Almanon tay adda akon biyag ko kunana. Ay taman. Pasadaak lang ng hangko palpasenta hangko kabisado eh. Medyo ano nga to, ibabati basit. Di mo ipasabal na sakit nga ikikita. Medyo manang practice ito pa ita. Alan kata Anda itu nga din. Ayan natigayam ni friend na Remilin Catalon. Kablaawak man friend ko ni Inang Miriam Ubinya ken Inang Aida Galisa di Tabantay Solana. Onana hahapang upat ato yung friend ko. Ayan tatak lama kita. Ayan pabati family Asirit Jay San Mariano Isabela. Ni Mama Jenny Asirit Manurak.
agakman tiki na pudno na tunggal kasangay mo siyak tay di makaina. Sir, awan metay request kon kunana magkabilang mundo. Ayan ni Jerry Lim. Sige. Sibay mo nga aglalailuken ka agud nagkurangat tauray laeng nusurat di kan masubalita Hindi na kaya asawen. Awan ka dito'y nakin, kurang lat panawin. no isut pagkunaan adikan ay ayate Ayan, request ko nga'y kadaniw ko na. tilag lagi pe Alay, patangatang tayo amin na kita. sinublia Beat your own best. Diyan kuman ang pagpakitan tadyak kaya't ngayon ka masaktan. Magkaliyong nadwa. Agud nagkurangat taulay laeng nusurat di kan masubalit. Ayan, request ni Pagayam Renz Garma Manuel Belanggo. Kasla niyo awan meten. Kurang na panawin no isut pagkunaan abikan ay ayate daytoy met tilag lagi pen di ka kuman sinuplian. Diyan kuman ang pagpakitan tadyak kaya't ngayon ka masaktan. Diyan kuman ang pagpakitan tadyak kaya't ngayon ka masaktan. Ayan, kita kaya't kuman ng isagot da ito How are you? Mother, how are you today? Kini Manang Jaan Hele From your daughter. Hermano. With me everything is okay. Mother, how are you today? Ayan, hi kuya, pa-request nga LDR, long distance relationship. Ayan. Promise to see you this summer. This time there'll be no delay. Mother, how are you today? I found the man of my dreams. Next time you will get to know him. Many things happen
happy birthday. Y. Noel Elio Bermigio. Ayan, naimbag nga rabim sir. Pa-request man tay happy birthday sir. Para kasangay ko ita ko nana. Watching from Saudi Arabia. Jay request ko kuma sir bago pa ako matulog po ko nana. Nyamin the request mo itayan na friend Mary Ann Espirito Rabanillo. Medyo na po ka ngamin itay. Ayan, dahito yan the last resort. She came from Providence, one in Rhode Island, where the old world shadows hang Nagmayat nga isalan. in the air. She packed her hopes and dreams. Alawen kita ti oras kita alas 11:29 iti rabi. The king, Kita dahito yan nga kanta. Kita intayon agpakada. people were Dagijayhan ko na pagbigyan iti request na. about the red man's ways. Kita inton maminsan manin. Land Kita sige nga rod, ikwatay man nato imahe ni friend to the great divide, Mary Ann Espirito. a place to stand, Bago ka nung matulog, place to hide. kita kaya't napay nga manggagan. Down in the crowded bars, out for a good time. Can't wait to tell you all what it's like up there. And they called it paradise. I don't know why. Somebody lay the mountains low. Anda siguro malagdagip niya pagayam. Ayan, isalan nga roden ni pagayam Bing Kabigas. Dahito yun ni last resort. Ayan ni ading Ami Constantino. Ayan, te request na kano awanin. Napukawin. Anyamin te request mo tayo na ading Ami Constantino. Medyo nalipatan tayo. Ayan, i-play tira ta amin dayta. To the Alayan nyo amin nga babalasang di kalman, mabalin lata. people play, hungry for power. Ayman green grass of home, Mr. Daniel Kanaya. Ayan. Ni friend na Remelin Catalon. Kaya't mo pa ikantag ka. Nobody could put up a bunch of ugly boxes, and Jesus people bought them, and they called it paradise, the place to be. They watched the hazy sun sinking in the sea. Ayan, all this time. Sige. Ayan tayo all this time. Sige. Mag-Bear Brand Sterilize na. You can leave it all behind and see Ayan by Mr. Daniel Kanayat. like the missionaries did so many years Yan. Kuya, pa-request po yung LDR. Na-request ko, thank you. Wala po. Diyos ko. Jesus is coming. Brought the white man's burden down. Ingat lagi. God bless you always. Adding po. Ayan. Ayan, next live ulit. Nila, nagpakadadaan. Design what
what is yours and what is mine. Ay naapo, nagmayat nga talaga isala da ito. New frontier, we have got to make it here. We satisfy our endless needs. Just it Ala, da ito yan tay imahe. in the name. Tay request ni friend Mary Ann. Kinukulayan ang isipan, babalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktahan. Di na kulang ang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay Ayat kita isarno tayo tay all this time. pinaglaro. Ading Ami Constantino. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Pinatako, ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Hindi na may babalik ang dati nating pagsasama. Ang tamis ng iyong halik ay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsan pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Ala kita da ito nga ro din tay all this time. This time, I knew someday you'll need to find Ala di kajay umunang agtuturugan kita good night kanyayo amin. Ayan ni ading Mary Joy Lazaro. Kuya pa-play naman po yung LDR na request, thank you. Ano yung LDR kaya? Ayan, sige, sa pulot, yung LDR. good for souvenirs, and memories are forever. All this time, all in all, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgive, the heart forgets. But what the one to now with all this done? Ayan, long distance ni Ayat, gaya. One more kiss, Ala, da ito yan, di long distance nga Ayat. even though it's come to this, I close my eyes and make a wish, hoping you remember all this time. All in all, I've no regrets. Ayan, long distance relationship po, una na. The sun still
say goodbye. I'll probably make another try. Don't be sorry if you cry. I'll be crying too. On these days. Ayan, dahito yan, daya long distance relationship. Kata da iti sumorno nga request kat green grass of home. Mala, pagtasarnuan tayo. The old hometown looks the same. Alagad ta inton maminsan nga roden kakabsat ken papagayam. Let 'em meet me. Iti pagayam yo Mr. Daniel Kenayat iti Barangay Bantay, Ilit Solana, probinsya ti Cagayan. Katagyaman na kiti anusyo manang tarabay iti sumagmano nga oras kita inton maminsan maning. At syempre kablawan tayo iti Barangay Bantay di tanay laod amyanan daya abagatan ketinggana bira. Eta kastamit ni tatang tayo ni Crisogono Dagyo aka Roman kinanti Juliet kastamit din kadagiti kakapsat na ayan ni Auntie Chari kini kapitan ni Apolinario E. Miguel ken dagiti barangay officials. Ayan kastamit nga kablawak ni Ate Divina Baksa ni Ate Gia Belango, Ate Marlene De Leon kini Ate Pusong Bato. Stamitin kini friend na Gretchen Belango. There's that old oak tree Keta daytang ruden used to play into na maminsan manin. Ket daytoy day birthday song. with my Iyag birthday tatang Arabi. Ayan, good night po Shera kung natanggo mama na narinig ko request ko. Ayan, maraming salamat. Kastamit kini Badi Joseph Amigable Nabora. Ayan, naimbag nga rabim dita badi kita sapay kumata. Napigsa kalat nga kan kanayon. Tarabayan na tayo ni Apo. Happy birthday to you. And again, happy birthday to Manang John Hele Hermano. Iti Quirino Isabela. Happy birthday. Ayan, nagyaman na kada kayo. Happy birthday to you. Happy birthday. Good night and God bless. Ikan di oras ni inak ipapanaw, tita sidong
Some say